Omurukiko rwa wodi ya Kakoma orushitamire cya rwa Buganda abebembezi ba division babandize bashoborera abatura ebikozwe n'ebiriyo n'ubukorwa abinja bakikono bazita office za London kandi ubwe matukabire hine kitwenda kuteko cyamani ekizimbe cyahererukiro bakacombeka rukumu rwenda 5 nena atimwe ninyenda mbabuze n'umunyankuru bwiro bwa katatu abebembezi n'inga government konka hinyizire ibintu bikozere iki ebintu bihindukire kandi bicero kwimba atitwe kahiro twashanga yitwe project government yerarikirira kwa ne mauna yenda kuri tayitaka erine chap so tegerize just implementation ebyo nkuto timuri kubi abo kwa nehetenga mu just bwa improvement konka wanoisha ati nizana kamoto kakachimuno ngakuba naguruko mu rukiko konka nija ntine cintindire munindemwa kugira inara omurukiko ru abatura ba cyarwa Buganda bahireyo kwetumbuita kwabo wa RCC ahabwa amabara n'amakanisa agarukurarana gatere byoma n'abarangi abarukurarana batere ngoma mpaka busesere konka ni manyangu na no mucaci zituzinku bakabatera mu ngoma so hati ngoma zikaze kusibo umukushaba kubona kwa bucika ningo kwimse ningo koraje hati ukwiye kugira ngo umuntu kwa kwatakwikizana neriye nchereza hati acikwata umushonge kusheta cyamazima hamwe abantu abakushaba bakwabisa batahi babo there is a pastor aine tizindaro kusikikasha ikumenemo atandika kutere ekibyo kizindaro maberango manyagura manyakorachi and people complain na RC have engaged ogwe pastor woche kizindaro emirundi yakemerude tam twekano RC no meya na mkwesa no hadichi omuhezi wa RCC agirengamwe hamaramizo nagahabisa abantu gabaremeso gukora imirimo yabo kandi agandi gabazibero kuzoma marwaro okutungo koragururo kushikire so ejo niyo condition uyine kubo in a permanent home as your church kunkato kurgeyi wargo kwijoka panso ane dokata ho church ukatanga kutere ngoma ukarga kuyo tunyoni yo muranjo katere ngoma so ninza kubasigire sumu yanjye kumarafu n'umuntu uri kubatera urwari mu ngambire mwacega then twije tworo operation abantu abo tubihemo amaramizo agatombekirwa ha plani nago gari ha rutezyo rwo kushenywa someone is sick kuwa veriro mukanisa hariya tukakoma bitu cyane cyacu nikakoma bamushereka no kumushereka so I'm being serious nyowe nkunda rahanga ni manyarahanga unge bingu bagambira nimbigamba bigendereye division ya Mbarara City North erimo amaramizo garukurenga 180 konka minji tigarukikiriza mutindo gashakwa Aiden bataringaya